ljudi, mi ponovno igramo Skywars. Odbanovali su nam sa servera, smo bili zbog ničega banovali jer su nam govorili da imamo hak. A mi djeca Mi nikad to ne bude, sam ko ne izuči, nem nikak. Ja. Opet ko po standard igram on dvije. Ja sam Patrik. Možda. Možda će Jana danas epizodu izbaciti. Možda. Jebote, izvinite. O! Baby, baby, Au! Au! Imaš ono krajnje oko. Luz. Jebeš tu, odjavna to. Što se pomira ovako? Mati se. Nek mi se sad ko uleti. No, pa neće biti tako zanimljivo ljudima. Boli me. Hoće men zato. Kako ja sad radi izaći. Sam kad uleti na ti stilanga fafine. Lijevo. Ona ispuniš taj čest. Nisam beba. Mogu ja tu. Your baby. Aha. Još jednom, tu. Nije spao. Jest. Nije. Sprani bre! Ja sam imao 60 žeta. Oh. Da na skup 6. Treba skup 6. I ovdje vidim malo oko. To znači sve pokupijem sve stvarno. Znaš što kupi? Otkud on to? Ostao. Jebu Nije maj. još spao. Čekaj. Jebem Nino ja. Kako nije bilo spao? On ne voži. Čekaj. Kako mogu stić do? Sigurno su upatio sa lijane. Ne more. Drž shift da ne bi spao. Malim prstom drž shift. Joj, kad bi mi sve ođe je bio čovjek? Kako? Kako da? O, eno ga na spratu. Na spratu. Jo. Što se keze? Ajmo. A što mač nastavi? Ne znam. Sve je bolje nego željezno. Nemam luka. Luka. Što će luka? Imam nešto kupuša. No tamo čeka prvo pogotovo. Eno, počas. Možda ću ovo da pokupiti. Sad smo rahato patnjist. A? Jak se koktala potio da me puštu. Što je kamera? A? Što je kamera? Čekaj, čekaj. Znači idemo u čokoladu, šta kad manje pričamo. Evo. Malo prije smo se vrali s treninga. Ovdje piše L-U-K. Ovdje piše K-U-P-U-S.
Zašto od projektilo? Ljudi, znači ako je projektil zvizne, znači zaštićen sam. Kapica. Znači, izvinite zbog našeg okoliša. Da njegu... Zašto je projektilo? Opet do projektila. Da projektil pa ne trenira na Hunger Games, naravno. Gledaj. Evo materij, kako lijepo si ja. Pa učemo kuda ga žižni. Vidi, ne moraš stop da se začara. To nisam ni znao. Neki lik nas hvata, znači čovjek je ubitačno navalan. Što se čovjek provao? Te glupa. Jel mu bacio na meni materi? Ma nije uništavano gore, nije užakao gore. Udri! Spani, spani. Uzmi kamen, to začepi. Ne. Ono ne skoči na te. Tamo okolo i začepi. Jedan je, eto mene Igor kod tebe, Jarane. Znam ako mi tolika lava. Ovo te jedan si put igraš drugi, ili tako? Oko me, znači čovjek me jebe. Da izvinete. Jebu! Et, izgleda. Eterno, se znaš da ti treći put igraš 7 minuta. Ovo se, pogledaj se. Jebi. Znači, izaće 2 epizode. Jednu što on igrao, jednu što ja. Ne more... Previše igra. Imam i ja salov. Meni sam neko. Ali pušta, ako može, nekad ne znam, kako se vidi, šta je? Šta? Napišem si jedan, znaš, kad se možda čaraš. Ne vidiš. Imam napitak. Otvor. Piše otvor. Kako je meni mogu prosto? Lijepo fino kliknu na desni klik i postavlju je. Sigurno. Imam lopki. Sa unutra napast uđu lijepo. Uzme kako napitkom ubiti. Jednu gamad smo se riješili. Nemoj mač baca. Tu kamen. Kamen i mač. Sad ću na neko lovo. Odi. Lavu sam mu bre prosuva. Eto ti radi. Ja, ljude. On bi trebao gorto onda. Aha. Ljudi, idemo na drugu epizodu, pošto nemamo nam izbaciti 16 minuta, pa neće.